siyakuwe siya ngobomi bethu. Ubomi bethu uNkulunkulu wethu namanje enyanisweni bebubulaleka ngelaxesha olungekho roti. Kodwa mhlazana safumanekayo uThixo wethu wanamandla saqala saqonda avuleka amehlo wethu uNkulunkulu wethu namandla satsho sazazi ukuthi asenzanga kakuhle satsho sasibona ukuthi uNkulunkulu usiphoxile baba wethu wanamandla ebusuku nje uNkulunkulu uthatha indawo eyakho njengoThixo egameni likaYesu waseNazaretha. uNkulunkulu obonayo nalapha eNewtown yabona uNkulunkulu